Nitwa Rehema Uwimana, umufasha wa Twagirimana Boniface. Dufitanye abana babiri, Bwuzuriyo Pax na Ngenzi Pepa Ebel. Dutuye mu ntara y'Amajyepfo. Ndagutakambira wowe unteze amatwi, ndakuririye wowe gihugu cyambyaye, muvandi muri hafi n'abari kure, hirya y'imisozi n'inyanja ntaheza amaso, ay'ijuru rindenze hejuru. Abana barira bambaza bati papa ko tutamuheruka, ko tutamusura, wabuze iki? Fasha guha igisubizo aba bana bacu Bwuzuriyo Pax na Ngenzi Pepa. Bambaza bati amakuru ya papa, nanjye amarira akazenga mu maso, kuko ishavu n'intimba bishenga mu mutima wanjye, kuko nanjye ntazi irengero. Yabuze yari amaze iminsi 5 gusa avanwaho yari afungiye na bagenzi be bo muri FDI Inkingi muri gereza ya Nyarugenge kuva muri Nzeri 2017. Maze kumenya ko yimuwe, nagiye kumusura ari nabwo bwa nyuma muheruka, hari tariki ya 5 z'ukwa 10 2018, no kuvuga iminsi 3 gusa mbere y'uko abura. Tuganira nta kintu na kimwe twavuganye cyagaragazaga ko ari umuntu wihebye wumva wakwifuza gutoroka. Ifungurwa rya Madamu Ingabire Umuhoza Victoire, President wa FDI Inkingi, ryari ryamuhaye icyizere n'imbaraga. Yari yizeye ko President w'ishyaka rye ubwo asohotse muri prison azatakambira ubutegetsi nk'uko yabivuze agisohoka kugira ngo nabo bafungure. Disparition mystérieuse de l'opposant rwandais Boniface Twagirimana, incarcéré depuis 1 an. Le numéro 2 du parti d'opposition FDU a disparu le 8 octobre dernier lors de son transfert dans un centre pénitentiaire du sud du pays. Mais les militants de son parti pensent qu'il a été enlevé. Ils demandent à l'Union européenne de réagir. Libérez Boniface! Libérez Boniface! Libérez le Rwanda! Libérez le Rwanda! Libérez les Rwandais! Libérez les Rwandais! Libérez Boniface! Libérez Boniface! Aje gihugu cyanjye ndebe nk'umwana wawe umporeza abana. Ndabinginze banyamahanga muzamura ijwi ryanyu, Boniface Twagirimana agaruke nk'uko yagiye. Nimuzamura ijwi ryanyu abo yifuzaga kuvugira, namwe mumuvugire. Mwiceceka kuko nawe atacecetse, kuko gereza mpuzamahanga ya Nyanza inafungiwemo zimwe mu mfungwa za Loni, bitoroshye kuyisimbuka kuko ifite uburinzi buhambaye. Umuryango we, inshuti ze, twese turatabaza turangurura ijwi tuti Boniface Twagirimana naboneke. Imana idufashe.